şadılıkta, bir bəxtdə olsun bu ömür. İsənmisiz yaşayız biz, Allah'a şükür. İsənmisiz yaşayız biz, Allah'a şükür. Şağları Eli doktorga jıyınmay Munşa taşları Eli doktorga jıyınmay Munşa taşları Siz jırlıyız biz Allah'a şükür. İsənmisiz jırlıyız biz Allah'a şükür. Hayırlı kiş, kadirli Tamaşaçılarımız, buna nihayet biz sizin bilen tağın bir mertebe şıraştık. Bugün 18 yaş turunda söz varacak. Şundan da adam balası 18 yaşta ülgürüp jite. 18 yaşta birinci mertebe gaşık bula. 18 yaşta jigitlerini kışkırtıp armiyaga alıp giteler. Hem 18 yaşta şuluk jigit bilen birge üsken 18 yaşlık kızını rahatlandırıp kiyevga verirge ruhsat iteler. Mene turmuş her vakit şulay tegisizliklerden tura cemaat kimdir? Kiyevga şıga siyine, şunun bilen birge üsken malay kutum tağıp armiyaga çıkıp gite. Şulay da 18 yaş her kimnin köngülünde izgi bir, güzel bir mizgiller bulup iste kola. Şuna göre biz kadir siznin bilen barabızda 18 yaşligimizga geri kaytabız. Özümüzün su buylarımızga, klub buylarına, özümüzün birinci gaşık bulgan jigitlerimizni isке tushiramiz. Birinci gaşık bulgan kızlarımızını isке tushiramiz. Hem biz sizning bilan 18 yaşlıklarını sahnege alkışlap karşılayız. 18 yaşlıklar sahne turunda. Ey kızlar, bizning avulda rahatlanib ubishirday bir yigit bormi nisingu? Nindi ubishu silisiz kızlar. Bizning avulda bit rahatlandirib bir quchoqlashirgana yigitlar qolmadi. Aytmadagina endi qiziy. Tigi tubanishning isri Xayrush malayı İlfat bilan qildi qizg'un malayı Rustamgina qoldi. Olarning da bir oy kunlarini ko'rmassin. Aytmadagina endi. Короче, kızlar, eğer de ubishasiz kelsa, shaharga borig'iz. Вот, на остановке стоишь. Короче, девятка подъезжает, садишься и прямо на корабельную рощу. Neresi o корабельный роща? Урман. Yenişiler anda? Her ağaç tipi sayın девятка, десятка, tuyğanşı ubishasın. Ay yarar. Landış qolali yigitlar ko'rinmayman da. O'zlari da yo'q. Yarar
sene bir semişki şirti var ama. Eydex. Ay bir tane sonra. Kızlar, kişleri de kişlerime. Kızlar, Oraq Salim, diginde Şemsi babaylarının muşasından tütün çıqat bugünmüsün? Elle muşaları bilen kiyanalar indi. Bilsəgiz, kiyav muşası joqdılar bugün. 18'ge düşkən Şemsi babay. Qoşuğu bilen künü bıyıdışdan jigüre su kipirdiler. 30 yaşga жеткенде qizlari hamman kuyovga borib yiromi intikdilar. Xudoyim kuyovga da berdilar. Kızlar, Oraq Salim, neşe gidip uyanmış yigitler bilen muşakreler iken o. Nersesi var indanın, bir nersesi de yok. Bir yelenge şıkıl kresine gelip duran şu. Kızlar oyunga şıqqanmını. İsenmisiz kızlar? Nihale minettey, nişlep jüriysin? Nişlep deyip mine biteli kütüden bir berenim koytmadı. Digi Akjunlu, İdil isimlisi. Tukta digi su kulağı kifik. Bu un ayağı oksi biraz. Şu kızıl lintisi var bunda. Şuydu şu. Yok andını kurmadı. Gir, otur bulmazsa gir, otur. Gir bunda otur. Ay rahmet. Tuktara. Bu nayan kızgın kızısın hali. Tanımıytıram. Tanımıysın mı ne? Şu karışını şıpşıkra diye kızış. Şıpşıkra diye. İyi. Peki uzgan jıl firmadan sıyır urlap tutulgan şıpşıkra diye kızı mı ne? Urlamadılar indi ulalarını. O sıyırlar üzleri diye yerip koyttular değil. Tuktale, ol şıpşıkra diye kızı 2 aylık kuyovga ketken tuguluymusun? Ey Eminette, canım anı bir atnada turguzmadan ortağını tiyip koytardılar. Şu laymını kışıtkan şıpşığa tikkin atır seni olgan kışda yukarı. Mine mine oldular. Alırlar arı. Ne? Kızı kim kızı tağın? Min Gabdülbeki kızı. Gabdülbeki koysun Gabdülbeki ol. Martaşı? Seni etiğin şulay. Bağlaş atı beşirtip kine şulay matır ettirip isterdi mi? Ay. Matır üskensin. Digelesin. Ki koşuğarga irtelisin. İrteli. Koya karın hele. Nindi kızlar oyunga şıkkan iken he. Benim de balayım var mıydı he? Evet kine bu sultanıyım. Kevga şıkmadın belli. Nindi kuyow yaşashali men 39 vag'ina. 39 vag'inaymış. Tükürün. Monsan bir daha tanımayayım. Şehir kızı bu. Şehir kızı. İyi. Ay Allah, gidek yerge anıt. Kanım bit bana hayır. İşim paramda. İtengine beylenesin, nikma turbit. Dağına direkt kütlerip olmayayım mı kızım? İstina da akıl kırmeliyim de. Uşka koramcılığımız bitkadır Allah'a şükür hele. Yarı koytalır şehirde. Ulanın versesin koruysun indi bana. Ha bunu kılamadın iken. Gitmem lan. But digenden eminekey, senin de yaşakta butlarını şavayında. Gitmem lan, dersen siliksin sen. Nerse siliksin deyip. Senin benim butlu koyda kurganın var. Hatırlamıyorsun mu? Ha? 18 yaşta şakta, kilatta kunduk savantidansa. Unutkan! Unutkan! Bırak kızlarımı yaşarım batırın
azimi. 18 yaşlık kız bitindi. Onu tege kindire boğu bilen şiyeleyle beylegen. Şunu ışkındıra almışım donga kadar indi. Mine şu bir ukınışım kaldı. Eğer de şu kindire boğumu ışkındırgan bulsam, öyle öldüreyim ben sana. Kıyafetin. Dürüsü, nitlerse bulgan kıyafetke. Mide şalvarlar diyen bulgan. Sen andan külme. Bu minipteki oğlum olayını tırmaga oturttular bey. Şu ne kaldı? Mine bit matur şalvar. Spor bey. Çok şey bulgan. Aa, Spor. işlep duruyorsun sen hala yaşlar canında. Bir berenim koytmadı indi kutuda. İven isimlisi. Akbaram malla. Akbarın. Mine bulay silaşabız indi mine. Benim bit, yüzün bilesin yalnız yaşayıp, mine kevga çıksan baranını tağıp birem. İşlep çıkmıyorsun mine. Şıkmayayım git bundan. Berenin gerek bulsa çıkarsın, zani berenin benim iş oldun da bit. Gerçekten şıkmaganını sana şıkmayayım de. Benim teke var bitmiyor, teke tutam. İyi. Teke geyerip koytkan bereni. Bilek kızlar yeme. Teke üzerip yürütürganıyı. İyi. Hazır mene teke geyerip koytalar. Şunu zamana gitti, şunu zamana. Gamil ulan. Vay olam. Hani bereni topmadım ben? Minde tapmadım. Ona teke şahar juliklar suygandır idi. Kişe kalkozun altında suyganlar. Jarar beren koykası tugulali. Teke ahıranik Salim abi zarlanıp duradı bana butunguna verdiler deyip. Bırşılma. Ene Salihcan babaylarının sarayında di beren. Tuktal beren koykası tugul. Ol kortlaş gel. Karali. Kızlar oyunga şıkkan. Eyneli isenleşip Kızlar güne gireli. ala gün sayın çıkaydı. İsenleşip güne gireli. Ya. Sana bir dilendirge girek. Ay. Giler mi? Yaklaşma. Buna bit kızlar candakil. Hadi kul bitin. Yine bargaç. Kızlar. Miram oğlum da oyunga şıkkan bir deli. Kara kızlar. İsenleşen oğlum. İsenleş. Ay. Gamile, dihel. Nişan kamil oğlum, kamil mi? Ulan çıklar. Gamil, meni kuyovga olasizmi? Kort bitsin. Otur ayla otur. Ana uylangaç, yersirak köylene miydi ben? Gamil. İlerim, bir kışaklayayım hele. Ha? Nerede o sırada kışlı başlı? İbi kukrekten tutabit, oğulta bitti o. Bu alek sen? Bu hatlı, şulay otağın şoğansın indi. Otağında bit merhum key. İleniş geçti, bir oy benim bilen munşa kiralmadı, yoldu. Ulan bulayırsan kısır kolasın bitsin. Tutmayla mindirisine. Sen salacaksın abi, alayını itme ha? Gitme. Bilenden işe tapkır ilanı ayrıldım, ben bir gün ilan eskile. Altı tapkır ayrıldım Bir betin. de ilan almışsın bana, ona ilanır gözünü beni. Çıkmayayım da. Sen çıkmasan anasını yaşın olan bir kız kayıt aklını. Sarıkla gider. Çıkarsın ben kızım bana. Olam kızım, bu ne bir çıkan bir Ulan, iyi Eminet Bey, bir de nerede uyuşmagan indi bana kuşaklattırmayı da bit. Minde şunu eytesiyim, sin tecrübelik, yaşağansın. Yürü delisin hanım. Opatni. Nu uskul malaksin. İretemeli minene. Oy. Kızlar, isri kuzgun şımala ekine.
қаласың? Ғайфи-бай, әлі есірік демекші боласың. Жоқ, есірік демейм, шайқаласың дей. Біз бет 3 кішіге бір жорт іштік біле, 3 кішіге. Шул бір стаканнан шулай есірдің ме? Соң Ғайфи-бай, аның икісі келмеді бет. Ғайфи-бай, сен менға бір жорты должын. Ишләп алай бір жарты тиеш мекен мен. Ғайфи-бай, сен байыл бірәң отырттың ма? Быйыл отырттықта қозып толдық енді Аллаға шүкір. Шірей ме? Шірә шыл, шірә. Ну шыруым менға неғақ, сен бет мен бақшаны күзден мен су қалағаны. Исі келе жырақ қарақ барып тұралы. Бақшаны Ғайфи-бай күзден мен бет су Сың қалағаны. бит жаны, су қалағаннан соң ярты яшшығышы бітірдің бит инді. Инді бит бәрәңгі су қалаған ішінде іштің. Қайтмаған отын ішінде бір жар тапшығып кеткенің бір күнні. Сол қайтмаған отынны кисем деп тапшығып кеткенің әбейін алды. Көпні шерге бұлайын долар ақына, бізге де бит қовадан түшпе бейтін долалар. Сен Ғайфи-бай, менға бит іш керек. Мен ішлерге яратам. Міне менің екі қолыма екі іш керек. Хер уақыт міне іш керек менің екі қолыма. Іш яратасың енді сені. Бүгін қайда ішледің сыңалы? Неде, мына, сен ешіттің мұ сыңалы Ғайфи-бай? Түбен ішті Шотан Ғотаның қызы, оказывается, Күршік Кірәшін ауылы Бәшіліге кеуге шыға екен, еме? Еме? Никаққа дуңғы сұйып қойдып келемер. Oğlum, nikahқа дуңғыз ярап бітер мекен, oğlum? Сен Ғайфи-бай, мен сен аңлатып тұрам ет. Меңа іш болсын. Ярар мекен, ярамаз мекен мен ансып. Аны тігі Татарстан яшьләрендә жазғаннар деп тұрғаннар ие. Менә шул дуңғызны авыл мәчете тирәли 3 тапкыр әйләндереп шығарсаң, мөселман сарыгына әйләнә икән. Шулай иттегезме соң? Жоқ Ғайфи-бай, біз әйләндеріп тұрмақ, біздің уақыт жоқ еш. Уақыт жоқ еш, шуның әйләндеріп тұрмадық. Мен міне клубтан ғана қайтқан емен Ғайфи-бай. Шотан мінгенде әнеге еткен кештен. Малайың ұштып ертеге бізге түшсін деген емен. Доңыз сиясы бар деген. Мен клубтан сағат 2-лерде қайтқан емен. Жұқлап та тұрмадым Ғайфи-бай. Ішлесі бар бет. Паяльникні қыстырында чып кеттім Шотандарға. Ішесі болса тез жүрейсің шул сен, тез. Паяльникні қыстырдында міне паяльник чып кеттім Ғоталарға. Түскенім Ғота жұқлап өтатығын. Мәйтем, сен нәрсе жұқлай батасың, давай әшлесі бар беттім, салып бермейтем. Ата салып берді, баш түзелді. Мәйен болды бұл, давай шығар дуңғызды. Мына Ғота абзар ішігін ашып жіберген ем Ғайфи-бай. Деген біздің Шаука менні қалайы бор бетел, еме? Түбәніш. Түбәніш түйаши. Мына оның иномаркасы бар Ғайфи-бай. Шулай міне? Запорожец. Міне шул иномарк жақлы дуңғыз, міне. Абзар ішігіне сыймай бокым жүрі дуңғыз міне бұлай. Ну шықты да абзардан дуңғыз бізге қорап тұра. Біз дуңғызға қорап тұрабыз екеу. Ғотаның да дуңғыз сұйғаны жоқ екен. Еме Ғайфи-бай, менің тоже дуңғыз сұйған жоқ. Білмейбіз нешік сұйарға. Біздің ауылда жоқ ебетілік дуңғыз. Қазіргіне бет татарлар дуңғыз асырай башлады. Ну Ғайфи-бай, Шотан ученый. Ученый малайол, дасап бітірді. Шаулаған мәсі комбинатқа дуңғызлар ташығанда көріп қойтқан еме Ғайфи-бай. Оказывается, дуңғызларны электр білен суялар екен. Міне бит баш керек еме? Ап шықты Ғота 2 электрші бұқ еме. Бірсі дей плюс дей, бірсі минус дей. Мен үйге кірем деді, міне бұл шыбықларны электрға тұташтырам да еме. Сен шул чағында дуңғыздың 2 құлағына шәл. Дуңғыз шәл. Безгіна паяльник білен 2 яртына үйге. Ой, рахат екен. Мәйтам тагда Ғота бұлай, мен готов, давай сен үйге. Ғота үйге кіріп кетті. Мен дуңғызға мініп атландым. Бой жетмей бұлай құлағана Ғайфи-бай. Атландым да отырам, мәйтам Ғота бұлай, мен готовый, давай электрға тұташтыр.
Ota үйде электрға тұташтырып ол деймі? Әйе. Мен 2 шыбықны дуңғызды 2 қағана шырт! Міне шуннан ұшып кеткеннен қатырдайым қайфы олай. Тук берdi mi ney? Білмейм ансың, міне. Оңламадым ансың қайфы олай. Электрикler bilen işi бұтырғанда сұраған, неше бәйтен мен алай болдым дейді. Алар еттілер симпаслетный фазыйың дейді. Оказывается, қайфы бабай, шыбықларыны дуңғыз құлағына тұташтарасы қолмаған еме? Менің құлаққа тұташтарасы қолған. Ол жағында дуңғыз жығылған болар еді. Міне шылай жотам ем оңсыз қайфы бабай. Ulan ülmedin. Yok, kuzunu açıp jibergen şotan turatығында стакан tutup. Ulan sana bir-birine irse bulmadı mı dey. Ey meytem şaytan tayağına kırav tiyemin ey. Yok bir stakan. Hey. İşini işledim beytindim. Dumuz çıkıp koşkan bak şayağına. İş yok. İş bitti sırası. Hey. Meytem alay bulgaç katadı min koytam indi. Aha. O elnik oldum da koytup gitmek çekineyim. Şotan benzin salıp ülgürgen payenlikka. Haybi olay. Eytelim mi neymi kuzga korap benim eytelim mi? Men kışay birine tigenim var mı? Birer koyşun eyteli. Yok lan yok. Senin bana kalkuz basığından şuşunun kadar kişir de alıp kaytkanın bulmadı Allah'a şükür. Son men alı ot bilen günep koytam. Ne korap duram endi koya tügergen meken bu benzindi. İşik aldına tügüp bulma bitinde iyi mi? Tavuk şurayı. Tavuklar kırılırga может. Op kırdım da şu atanın badrafına tüktüm. Anın vurdun şunda bitin deyim kayfı o. Mine kayfı oy. Özümüzün tıkırık kağına jetkeniyim iyi mi? Bir zaman tıkında şu atanlarda baaaaaaa! Şartla korasam tıkında badraf bilen çotanışı bir üstü. Nerse bulgan? Son nerse bulsun, nerse bulsun. Akazı bitsin, men koydup bitken şotan. Tataristan yaşları gazetesi alıp, Aktanış tonları papirusu kapıp, kulturnu joli direkir biten bedirefke. Men onu işitken iyi bulan, elle şişne suğuşumunda kilgen mi dep turan? Ya, ana şu bedirefke kirip oturganda papirusu kabızıp jibere bulgan teginde üzünüzü koyarga bilmeyen benzin şartlagan. Da, kstati, kayfı babay. Har şotanның klişkisi o'zgardi, әлі keshagina tushdik kosmosdan emas. Har shotan g'ota tugul kosmonavt g'ota. Anladingda? Jara. Qanday kayf bo'lay? Oğlum. Qarab turganda men kstatiga sen menga bir jortni должен bo'larga. Yo'q, ne ishlab ekan oğlum? Ne ishlab tigatda da o'gizigizni men pishib chiqib bitdim. Ay, tutu, oğlum, tutu. O kızını piştin, ukaylarını alıp kırıp kızdırdın. Ne? Ayı, bir jortu bile işip, buna gruzinler şulayzak bu sitidana deyip, moktana kukay bile rakışıp oturdum. İçtin mi kendin? Ay, içtim, kukayın da aşağıda mı rakısında içtim ulan? Ne doğrusun? Benim brat var değil mi? Zap klopul bak, ol bana toştu bir jortu должен. Ansın, men bilmeyim indi. Sen sataşı kışarap Garmonun tellerine dertlendirmi kimlerini Garmonun telleri dertlendirmi kimlerini Sen de jarlasan da aşağı ul künellerini sen de jarlasan da aşağı ul künellerini Hormon oynay bilmesem de basa bilem bakasın Garmonini bilmesem de basa bilem bakasın Kızlar bilem yürümesem de bilem nişek yatasın Kızlar bilem yürümesem
айғырлар пішәйді. Біз үшәу-үшәуйді, айғырлар пішәйді. Айғырлар пішкен ақшаға жинаулап ішәйді. Айғырлар пішкен ақшаға жинаулап ішәйді. Bir жарты долшын таптың ма бір жарты? Қаралы. Ау. Көрдіңіз ме бүгін біздің алған солдат қайтқан? Солдат қайтқан? Солдат кім алай қайтқан еді? Вот у меня дождь идет. Ты морячки, моряк, ты рыбачки, рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Такими пасталами бежали, маленькими были, подарки Русский, Кулгарский, подвыросты, еще играем, да? Сен нәрсе татарша ұныттың ба ла? 2 yıl kış kurmadım. Gamir, картайганыз. Жара түптірмәлі. Сен орысша татарша ұныттып қайтқаның. Да, вообще татарша нет. Да. Қайда қызмет еттің? Қайда қызмет? Служал, долго служал. İskender abay, sen abla bütün üstünde verdiler mi? А как же, еще вот полный чемодан. Bu sizin ne işin verdiler sana? Ну, Мараса, особый медаль. Как сегодня помнил, значит, я служал в десантных войсках. Ага, вот, значит, бертапкар, самолет летал, я улетал. Ага, прямо вниз полетал. Вот так летал, и, значит, на тормоз нажал. Нәрсенің? Парашютно. Paraşütü kurması bulamını. Да, тормоз есть, вот. Значит, тормоз нажал, и вниз смотрю, там, значит, немца. Ага, много немца. И мне, значит, вот это взял, молоток пришигали. Бақ. Топор взял, бах, вот так. И все, вот анысы за это дали. İskender abla, А, parayla bile nasıl yaşayışın bildiler. Это тоже Кызларский, значит, особый медалевский, значит, потом я, значит, летал, и тормоз отпускал. Ага, и прямо в море полетал. Прямо в море полетал, и, значит, это я, потом подводной лодкой, значит, я вот так, пырнул. Может, нырнул, не помню. И он, да, значит, смотрю, акула, вот кулак Шаганский. Да. Yani başımı Ага. И потом, значит, я прямо, значит, пришел в Санта-Барбара. Ага, bildiğini kurduk be. видал, сидит там, значит, Билл Клинтон с яркой чай пьет. Ага, а самовар вот меня шумит, большой, и с яркой. Бәрәңгіні қамедіреймін. Картуш, да. И, значит, вот я прямо с Санта-Барбары, значит, вот подводная лодка Шкалганская, все, тебя, говорю. Аттың бәй. Ага, все, вот за это дали вот это медаль. İskender abay, siz son nefsi şu. Ой, это особый медаль, почти герой. Ага, я ведь это, девчонки, значит, потом, значит, служил в сухопутных войсках. Ага, прямо в море летал, плавал, нырнул, и дальше, значит, сухопутные войска служил. Ага, и, значит, как помню, сегодня, значит, там бежал, и смотрю, там лежит
Iskırt işi kalırışa. Ha? Iskırda. Саламовский, Саламовский. Саламовский лежит, вот такой Саламовский лежит, значит, я вот так, значит, взял, поднял, и там смотрю, 4 танка лежит. Ага, и вот я это взял, самая грустная. Грабли, Грабли, взял, бах, и все, вот за это мне вот это медаль. Ага. Шуңа бек үскә такканнары не? Вот, кызлар, значит, вот так 6 китмиша положил, половой вот так. Прямо! Hayır, sen İskender soğuna iner. Kirpiç batıp mataşmayız. Kirpiç lamet ne budum? Ana kişi sasini diremli da benim bıratına bedeli. 3 malay. Öyle şularını üşüsün kiyah. Айда сегодня оставим, завтра пойдем побьем. Давай, bugün бармайым секілді. Hılmettin malay bilen hizmetkarım edi, ha? Самат. Самат. Памлесек. Seni aldan kayıttı indi o. Tümenisköy облыста Straybat'ta 2 доңғыз ферма салғанын сөйледі. Kızlar bilemini. Kızlar baka bilmeyin. O Kemal'a. Жігітлер. Теге танық дегенini de söyledi. Bir kolxozga pişencer qilib qo'rganlar edi. Dur chiqqan bari bitirdi dedi. Жігітлер, білесізбі, мақтанасы километрлері қайтқашымын, алайық болмады, конечно, біреу жамы кішіге сөйлемегізін, біреу кішіге сөйлемегізін. Давай, міне, менен сізге емі 1 жарты. 1 litr. 1 litr. 1 litr. Каждому. Каждому. Qara, jigitlar, lan alsa bir qarang. Men edirek qizlar bilan edirek litib oldim, deymiz. Ha, mana bak, Eminatda aytdi, tege bu neden shavshi kioskda. Kamuktaşlı. Bularni kiritib bersin turishdi deydi. Taşaklarını koytarıp bir kere. Jigitlar. Oğlum, şişinler değil mi? Qarang. İnvar. Edirek qizlar rita boshqa bu joyga alloqatar. Senin taş kız değil de. Taş qizlar. Edirek. Haydi alaysan. Oyun uyushtiralım. Uyushtiralım. Bırak kayırma. Kızlar eylemiz kişki uyushtiralım. Bizga kela gittigizlar, bizga kela gittigiz, bizga kela gittigizlar, bizga kela gittigiz. O'yinga kelgan bo'lsangiz, ayda rahim ettigiz. O'yinga kelgan bo'lsangiz, ayda rahim ettigiz. Büyük dağının başlarında üsse bir metruşka, büyük dağının başlarında üsse bir metruşka. Üstün başın bek gelişken, ayağın kekiruşka, üstün başın bek gelişken, ayağın kekiruşka. Bizning oram улица, tovuqlari ko'ritsa, bizning oram улица, tovuqlari ko'ritsa, ateşlari pituxa, yigitlari shipuxa, ateşlari pituxa, yigitlari shipuxa. Ozan xalqlari oşı yüzümlük kurjiklarını, Ozan xalqlari oşı yüzümlük kurjiklarını, hazır yaş kızlar süyeler okşalı mujiklarını, hazır yaş kızlar süyeler okşalı mujiklarını. Kunburek kime beruk, kunburek kime beruk, kunburek kiysen giyersin, ilene kurma beruk, kunburek kiysen giyersin, ilene kurma beruk. Ұя сайлаған бола, сандуғай сайраған бола, ұя сайлаған бола, борынында сүртә білмей қызлар сайлаған бола, борынында сүртә білмей қызлар сайлаған бола. Biz uramlarını uzarбыз гармоннарда sızdırıp, biz uramlarını uzarбыз гармоннарда sızdırıp, kızlar деген qorğalarının ұяларын tozdırıp, kızlar деген qorğalarının ұяларын tozdırıp.
Әже кірген бақшаға, бақшаға кәлістеге. Әже кірген бақшаға, бақшаға кәлістеге. Ойнамағашта күлмәгәш бұ дүнияға мәстеге. Ойнамағашта күлмәгәш бұ дүнияға мәстеге. Жігіттер, қызлар, бейбіз барымызды. Muncha toshining 18 yoshliklari. Qadrli turanlar, sizning qarshingizga Muncha toshi teatrining 18 yoshlik shoiri Komil G'ilmulla chiqadi. Қайда ол 18 яшьліктер, мына ғұмыр ұзғаш, іске түшейкен жігітлер. 18 яш Muncha ташына, мына шол тұрда сізге бір шиғыр. Сеңа бүгін 18, бала шақның ішігін тәмам ябып, егет шаққа кіріп барғанда, ұнытмасын туған қайшағында, артыңа да бұрылып қарарға. Бала шағыл сенің тәуге сұқмақ, ир егеттің негіз ташлары, есіңді тұт, егет болдың бүгін демек шын тұрышың башланды, есіңді тұт, 18-ің тұлды, мінесің бар тіке үрлерге, халқың білән кеңеш қисап тұтып, сен янарға тиеш дірлерге, тұрмыш деген тіке сұқмақ бұлап, қию атла, hiç de tuktama sen şın yigit, yigitler suda batmay, yanmay, uttada. G'ilmulla. Qadrli turanlar, mana agarda 18 yoshda kuyovga chiqa olmasang, yaksaklan olmasang, G'umring bu yeylan almış yirganmikin. Bizning ana Komil bit hozir Kurtoylar zamoni jamoat. Birganda birga bolargaymi, bermaganda talab ola turgan shur. Komil miskin 40 ga yetib kelayin-da juvosh. Juvosh kishiga qadrdin jabitdi. Chiqayda. Chiq. Mana bir oyog'ini otlagancha ikkinchisini tashay. Chiqayda. Kel, isanmi? Bir qo'lingga. Ey miskin, bulaşağa da yok, olmaydı, olsa da durma, yok. G'oliya bilan 10 yil jirga shuylanishirga bo'ldik. G'oliya endi tuzmaslarsa Eyda uylanishik endi. Endi hozir 10 yilga 2 kitob qurib ishtikda dey. Durust. Bir topqir qunib tashiqdiq endi. Barmog'ini tutib chiqdim men tuni bo'yi. Qizlar bilan uzoq o'tay ekan tunida. Ko'zlarim ko'karib bitayazdi. Eyda qaytib suriq tugash qarshi kelmadim endi. Ovullar ijroqda o'l ekan, agir joyida.
Қазаннан поезд белән кайттык. Авылларына кергәндә бар куркыта инде. Әләншегендә. Мен әйтәм, бәлки бакшартыннан гына кирбез, ә? Гомрешендә бер кияүгә чыгып, монда бакшартыннан кергән ди. Туп-туры урамнан тутабыз да кирәбез. Кайсы җиргә кәкре синең? Җырар инде әйтәм алайса, кирик әйдә. Капкаларына җитеп, капкаларын ачып керүгә этләре бар. Сразу миңа карап үрә башлады. Сразу жатмады хайван. Мен әйтәм, все, монда жаратмыйлар, шатмадылар. Үйгә кергәч тә бабай баласы кеше җыртык трека киеп, газета укып утыра. Исәнмесез, Кыяр абый, той Кыям абый. Менә кайткан ик әле. Кайттык менә. Менә кайткан ик. Кайсы яктан буласы? Мин Зәләгеннән, Шүплек авылыннан. Күренеп тора шул хан икәнең. Бабай баласы кеше газетаны ташлап, холодильниктан бер ярты тартып чыгарды. Сен арак эчәсеңме соң, юкмы? Мен аракы да эчмим. Тәмәке дә тартмыйм. Очы берни эшләмим. Ношар эшләр. Онан соң шәй әзерли башладылар, әби баласы кеше. Тиз генә мич янында нәрсә пешереп азапланды. Шәй ясавгач, бабай миңа әйтеп куйды. Шәй эчәсеңме соң сен, юкмы? Шәйгез булса эчәм инде, әйтәм. Асы синең эш түгел. Ничә калак песок салайым? Әйтәм, мин общежитиедә икене салам инде. Онакта 3-4-не салам, әйтәм. Менә өеңдә кебек булды, икене генә салды. Шәй эчеп бетергәч, Галиям кырыйма килеп, сора инде, сора. Сора, әтинең җай килеп тора, сора. Менә Кыяр абый, той Кыям абый. Мен синең кызыңны ниттем. Ул да мине нитте инде. Менә шулай нитишкән ик, без яратышкан ик. Менә нитеп җибәрсәгез, менә нитәр ик шул. Ашым менә кайткан ик. Ашым шуңа кайткан ик. Ул көнне мине дә йоклатмадылар. Сәндерәгә урын җәйделәр. Анда йомшак, саф һава, рәхәт. Аста күшәгән сыерның тавышына җыклап та киткәнмен. Иртә белән уяныма кырыемда Галиям җылап утыра. Минекеләр сине шатмады. Каян таптың бу ушым бузавын диделәр. Каян алдың шунда итеп бәйлә диделәр. Казанга кайтканда поездда сөйләшмәдек. Казанга кайткач та салкын гына аерылдык. Тулай туракка кайтып 3 көн бер кая чыкмыйча бикләнеп яттым. Башта әти белән әнине сүктем. Соң мен әйтәм, шул хәтле чебегән итеп инде мен әйтәм. Абыйлар андый түгел. Бер абыем Казанда театрда эшләп кайтты. Эшләп алды инде берничә ел. Һәр көнне бер нәрсә урлап кайта торган иде. Мировой малай. Ну менә мин. Шулай да 3 көн бикләнеп яткач, башыма бер уй килде. Мен әйтәм, 10 ел жүргән Галиям миңа караган икән. Миңа әйтәм, бүтән кеше карамый бит. Аннан соң 10 елга 3-4 тапкыр мороженое алып бирдем. Анысы да жалко. Тукта әле мен әйтәм. Абыйның теге театрдан урлап кайткан тузаннан биткән чумадан тартып чыгардым да, аның бер ямсыз гына паригын алып башка киеп карадым. Ничә ва? Кыяфәт үзгәртә күзгәдән карадым. Аннан соң шулык чумаданнан чыккан теге җыртылып биткән тельняшка киеп карадым. Мен әйтәм, шаган бит хулиганга, шаган. Аннан соң шулык чумаданнан тартып чыгардым, теге түшәк теше сыман көлөш чалбар, паласа. Менә бит әйтәм бер дигән. Киеп җибәрдем монда, киң генә кайыш таптым. Икенче этажда бер художник малай бар. Шуны чакырттым да монда "Не забуду мать твою" дип яздырдым.
Pullarga tege türmede oturan gibi ruşki bilen tatuировка yasattım. Mene malay 5-nji etajdagi bir malayning tege şibin o'tirgishi var, gitarası. Şunu alıp toqtım da aybetlep. Davay Galiya canına tanımadı. Kırtmaya yazaplan. Ama aytam men bu, mene men, Komil. Şundan malay başıma kiydim de yangadan aytam gittik tuğan avuluna. Avullar tanışmaydı indi. Avulning tege başına kelip jetkach aybetlep bütün kıyafetine getirdim de uni bilmegen kelir, şol jırlay bilmegen kelir, zengir tavuşlarım bilen akırıp jırlap jiberdim. Mальчик хочет Тамбов, чики-чики-чики-чики-чики-та. Мальчик хочет Тамбов, чики-чики-чики-чики-чики-та. Туда самолеты не летают и не ходят поезда. Чики-чики-чики-чики, карашики, урмандага карашики. Olda ürgönetler tuqtadı. Ülgürgenler kirip kaçtı, ülgürmenler kapkalarını beklediler. Hoşum altındı. Biz aybetlep gine, alarının ilerini hatla aybet gine qayttık. Kıyafet şunda indi benim. Tege tanış kapkanı tibip gine açtım da lang ürüp turgan ettin başına raz gitarı bilen birini. Srazı jiznasını tanıdı. Tege tanış işiklerini tibip gine açtım da gelip kirdim. Здравствуй, мадам! Я Вася! Позавчера освободился, мадам! Делать нечего, мадам, твою дочку полюблю, мадам! Никак, давай, мулла, давай, мадам, чего сидишь? Теща, мадам, блин! Где блин у меня там? Каймак где? Каймак! Анdan soň bütün күршеләр җыела башлады. Тәрәзәне ачып куйдым, тагы берничә җырны акырып җырладым. Түлке урыс шагына җырлыйм. Mene aytam joşke hoşamasa күрсәтим әле мин саңа. Bilgen künde bilmegende җырладым. Шул вакыт бабай белән мулла килеп тә кирделәр. Дөрес мулла шалбарын кергәдән уткан. Абзакай агыштан белән килеп кирде. Андан соң бабайның теге трикасын салдырып, агыштан өстенә киеп куйдык та инде никах укыр алдыннан теге арак искә төште бит. Мәйтәм бүтән кәмәленә китерим әле. Холодильникның астында теге яртыны тартып чыгардым да тиш белән генә ачып bir stakan tutturib saldım da xumur içmegen arakını bir stakan jiberdim de. Jandırıp çıkıp gittim alay. İkinci stakanı mullaga verdim. Ул da jiberdi, bu şey partoro iken. Işkırtken şunu mullalıkta jüre iken. Şunda nerse okanın hatırlamayayım da nersedir kitaptan okudu. Endi bütün nerse okulu bitkeş, şeyler işkeş, evinin kıymakları jitlikkeş. Gitarımın astımda, endi Uram tireler jıyılgan xalq arasına çıkıp bütün kıyafetine getirip "Ну aytam тесть! Men aytam, agar da председателя бежать будет, aytam, сразу зарежу, aytam. И вообще, aytam, сельчан не служите, aytam. Если по война бежать будет, aytam, всю деревню зарежу, aytam." Şundan sonra yortağıl bizne stansiya zota bardı. Vat kıyamның kiyavi, mine ungan kiyav, mine kiyaviler kendisi yaşap kula, gerek bulsa akşasında işliyor, aran indi ungan deyip maktap kaldılar. Poyuzda katkanda bizden de, kümülle bizden de vatlık şey oydu. Oliyam, kullarım boynumdan aşkındırmadı, şol çılt beni öpüp kayttı. İyi bakan kayım benim, artist kayım benim deyip. Bana şuna yamakat, muhabbet ol. Uzgartı da kişini, muhabbet ol, tüzete de, muhabbet ol, yaşnete de, muhabbet ol, yaşata da. Ahmet kadınlar. Qadrli tuğanlar, endi mana bizning sizning bilan yog'litar saatda kelib jetdi. Ul bit konsertga kelganda har kim o'zini ko'rsatirga deb kelashlar bit. Artist qarag'ana tugul, ham kishilarni qararga deb. Qadr foyga chiqib o'zimizni ko'rsatamiz, kishilarni qaraymiz, kishirlarin, kishi xotinlarin qarab 1-7 minut jol etgandan so'ng yangidan davom etamiz. Tanafus. Abi. Var hali, var. Var. İşliysen. İşliysen cügerlenesin beyt. Kudağı bile yazmışam, alo. Qırşanға aylanganim beyt indi. Bu koşanға nişan bit. Varay sitarın жақlı болып тұрған боласın. Yanın жақlı olmayışın, talaşıp durmaylar indi. Nişe iştesin indi sen. Ramazan aylarında talaşırga yaramay. Uyan 87
була, бәрі бітірмеселер. Бәрі бітірмен. Ай, шондай приятный бошамсый. Гәл бишенче иреме шаптыра. Балақ шейі ұлда. Осқа шып кетті. Іздетіп тұрмадым, жүрмесін шайтан қошқанға. Құдағыла айтам әлі, бала қойларым, шының біле талашып қайтып келем. Соңайыма өткен атнада қозлар сойған. Бұял ұртаққа деп 30 қозбетке салған ие. Құдағый бетіме 5 қаз тұтып мінген. Мен айтам, құдағый қоя, нешлеп бұлайғына. Мінәді құдағыйдый, суясы күнні кештенді. Дәкі Хасанының мәшіқатлігіне әті бар, енді бала қайларым еме. Шолдай кіріпті жиді қозлашадыдай. Мен айтам, нәрсе сөйлеп тұрасың құдағый. Бір жолы 2 аш мұреде жиді қозашы алмайбы. Қалғанлары, қоя мен айтам, қалғанлары қырқазлары біле шып кетті шаллы яғынады. Мен айтам, енді декабр айында қырқаз ұшсам. Нәрсе сөйлейсің сен? Ұшқан пішағым, ғилметтені қақлап қойғандай, ана шыландай ешіттірділер меңа. Міне бала қайларым, шында құдағыйға әйтесілерімні әйттім. Міне айыма бір түйім болып тұрадыр е. Ну әйттім. Мен айтам құдағый, меннен қысып қалған қозларыңның мен айтам. Бұтларын ашағанда тамақ түплеріңе сүйеклер тығылсайы деді. Ол мен айтам, қозны итлерін ашағанда майларын ашат, ішлерін кетсайы деді. Ішлерін кетсін, камазлар таптап өтірсін деді. Бүтін семьяларығыз мен айтам, тігі міндерлерден жұқлағанда, ол тігі менен қысып қалған міндерлеріңіздің бүтлер иеріп, семьяларығыз білем, бүтінігіз құршанға айлансағыз еді. Әйттім, бір айта башласам айтам мен. Әлі нәрселер әйттім әлі бала қайларым, қатырламайым қазір. Аннан соң бүтіннен хәл қалмағаш, әт бола бірдім. Құдағының әт бола бірге де хәл қалмағаны. Әйттім бала қайларым, Валлахы енді бұйыл пенсийлер бермеға шуларым дегенін, сол құдағыны өлмеша өлмейім. Ей, бала қайларым, құдағый алдады да, өзім алдандым тағын. Соң бетімі сауабы тейсін деп, өткен атналарда тігі қаршық құрыларыны жиып, сарық сойып ашуыздырдым. Нек жиған күндерім әтіштім. 27 кіші шақырғаны ем, 39 кіші келген. Башта кіші түсі жиылы біт алмадылар. Ол ема келген бірер нәрсе қыстырып келерге бола бетімді. Ешік ашылған сайын, мешвашыннан 9 ұнығым атылалар да түшелер. Бір нәрсе жоқ. Тігі ор яқныққа паравоз Фатимасығына 9 жеміш шалып шыққан. Оталмаған бір енді өзі баған. Ей, айтырған ұтып тұрам екен. 40-шы болып құдағый келген. Шақырмағаны ем, көзден шықыр айтып келіп кірді. Міне бала қайларым, шуннан соң ұстабике тұтынды ұқырға. Башта бүтін ауылның ғайбетін сатып шықтылар. Соңайыма ол ұстабикені әйтірейім. Ол ғайбет сатып туыл ашуын келгенгегіне, ашулана көрмәгіз. Соң ауылда жүнні башлы оқушы жоқ мекен, нәй? Базарда ғұмыр бұйы сатқан бір шиданы ұстабике етіп қойғанны. Тәгі яшыл китапты ашып, оқида, бір жерге түртіліп қойғаш, соғынып жибәрі, базар сөзі білер. Бүтін қаршық құрының құлақлары үре тұра. Соң шуннан ұқы бітіргәш тұтындылар ошарға бала қайлары. Ғайбат сатып туылым ошуым келгенгеніне сөйлем. Ол емі үрдәклерден кем ашамай екен қаршық құры. Үрдәклерден беттігі іші алдынан ашап шыққаш, қопқаны шыққаш, біз ашадық мәрі деп сөйлешелерді. Нәқ шол қаршықлар ашы. Валлахи деп айтам бала қайларым. Конечно, қаршық құры мужиклардан соң 15-20 жыл артық яшай бұл ашауға. Мінайымы мишвашы артымнан құдағыйымның ашағанын қарап тұрды. 63 штук құштыр ашады.
шай ішті жиды шар жеміш сала. Миңа бушқа келген міне ел. Ауызына ризық болған сайын жүрегім жойытып тұрды енді. Туғызды алып беруге кіріп кетті. Баламнықын өлем ашамасам деп 13 штук берді. Тоқташла шашамасам тұжы тамағым тоймы деп ашады 3 тәлінке. Бәліш шыққан 20 бәлішін ауыз етті 1-2 тәлінке. Итмекіне өліп кетен деп аны 1 тәлінке ашады. Аннан соң ит шыққа şimdi сауабы тейсін деп 9 кесек анына кіріп кетті балақайларым. Әстәғфируллахи. Ол елме менің мишмашын артында қарап тұрған ұлығым бүтінлей оңын жойды. Кеттілер де ұрамға екетті шығарып та қойды. Әлі біт алар кешудырға келеді ағын. Міне шу шехәллерден соң емен балақайларым. Бұтан қаршық қыра жемлем. Ашуланмағыз да жемлем бұтан. Міне бабайлар ашын, міне дейген балақайларым. Алар бір ешіктен кіра, екінші ешіктен шығып кетер. Қарап тұрамда сізге, әлі сіз менің құлағыдан күліп отырған боласыз ма? Бұлай жай шыққанға ғына сөйледім. Аллаға шүкір құдағиым білен міне деген тату яшемес, келінім де міне деген. Өзіңіздің де құдағиларыңыз әлі кімді өлдірем. Міне қайтейм әлей бередім. İskender Vatevullah. Tugay cemaat kimga endi yazmış vetana bizim uliyanı çıkan narsa buldu tağın ne buldu? Şemze giriş. Zinhar için aydıgız mümkün. Hey, şul kadar güzel hanım, mene kışıp uyası kile. Yok, men endi hayvan türüne kirem diyeyim. Nişeginde hayvan bulasın indi şunday güzel. Yok, anlamadım. Mene tınlağız әлі. Men erten saat 6'da sikirip turam yuqumdan. Eğlencik sarık şekilli 1 minut uylap turam. Qaysı işini nişik başlarga eken dep. Andan soң tutunam. Barabandağı tiyin şekilli eğlenirge. Erini uyatam, oşatam, işirtem, işke zatam. Balalarını uyatam, oşatam, işirtem. Kişe mektepten qaytqaçta tiginde mında ırgatkan sunkların kullarına tutturup, qaysın irkelep, qaysın sükkelep, qaysın tipkelep mektepke zatam. Ondan soң endi өзім аузына бір түкірезіп қапқыша ош бүредей шығып жүгірем ішке. Әлі біт ішке барғанда тоқталышларда нендей кіші халық көп тұра, автобусқа кіріп болмай, мен бір жайын таптым. Көрші Таня Зольдасы білән прогулкаға шыға. Мен Зольда, әйда менің білән дем. Шабабыз іт білән остановкаға таба. Тоқталышта халық. Мен ондап келіп жете башлағаш та Зольдаға фас дем. Тіге тішлері жайып тұрған, сілегейлер аққан, әт келеді, хау дей. Бүттін халық. Тегеріп ме тегері енді бір шақ орына түрлі яққа. Шул арада автобус келіп тоқтайда, мен ең бірінші келіп басам автобустың ортасына. Бүттін халық келіп тылқышланып тұтырла, кетіп барабыз. Мен енді автобуста қоян шекелі билет алмай шағына барам. Алдыма 2 метрі әзмәурдей ертуры келген. Мен бұлайлар еттірем енді, ешмасам, олға ортқа басқан бұлса деген бұлам. Ол бір заман, ты че смотришь, как коза дей. Міне кешеде бұлдым. Мужской дух не нюхал, что ли дей. Астағафирулла. Мұның ерлер есеттігі кешегінек орақ ішкеннен соң сарымсақ хам соған білен закусит еткен есейінді. Мен ашуым келіп, бұяққа қарим. Онда базда өсіп шыққан, үлен шекілі ағарып қатқан 2 малай тұра. Бұлар бір заманында қымтырық деп ашылар. Кісілерден ашқыш, шында ақшамы нәрседір ізлелер енді. Мен бір айттырып қарим да. Апайларым. Bu кісілерде бір нәрсе тапсағыз, яртысын меңа берірсіз, емедім. Әзірлеп қойғанларды янда сізге ақша. Міне қайда ол ақша жүрі, міне. Ярар, барабыз. Менің тоқталышқа келіп жете башлағаш, мен бір 5-6 кішіні аю шекілі теге аққа бұ яққа. Бәргәлі батам да ешікке юнелем. Ешіктен шыққанда енді менің қияфет. Нәп, міне красный күлішінің елқынған тауғы. Оннан соң Іште енді мен ойғыр шекілі рахатләніп ішлейім. Іштен соң кебіттен кебітке шағып ошамықлар білен келем, ишек сыман, һәм әлсірәп әт шекілі үйе жүкірем.
Үйге қайтып кіргеш, балалар ясаған бардакны көріп, Орыслан шикілі ақыра башлайым балаларға. Шул арада менің күйезгіне басып ирім қайтып кіре. Бізікейім, ашарға әзір ме дей? 90 килалы пісіні қоя көргені бар екен аның. Еш шақта үйленішкеште шылай деп аты инді мені. Әзір, мен бит шул гәжетіннен көтеріліп те қарамай. Менің қияфетіні де білмейінді ол, ұрамда шыраса ақтанымыша ұзып кете. Үйде де шул тауыштан хам истенгіне таный. Ярар, ошатам, шіртем, балаларны, аны, бұйынды ошағаш, қая, фәритлерге кіріп, пиво ішіп шығым әлді, көршілерге кіріп кете. Менің іш, балалардың кірлерін жуам, дәріслерін әзірлетем, урын жайып ятқырам, хәм өзімден нихәйет. Деп, 14 теңгей алған, матрасым ауам. Башым міндерге тиеді, рәхат болып кетейінді. Теге, импортный киноларда көрсете тұрған оргазм шушы бұладыр. Шулара көршілерден ирім қайтып кіре. Кроват янына келіп басқанда, Шүрәлік, әйден әзірек кетеймі ойнықтай. Кетелі мұннан. Шүрәлік, сенің білен кете ойнарға, сенің бит бармақларын қысқа дейім. Шуннан соң ашуы келген ерім, алайса бар, істенаға таба барылып ят, сыйыр дей. Шуннан соң мен кім бұламын де жамағат? Ульяна Князова! Қадір тұғандар, сіз енді бүгін телевизорларыңызды қалдырып бізді қарарға келдіңіз. Әбет шәһәрімізде 6 канал ішлей. 6 каналдан көпме сериал бара. Ертең сағат 8-ден тұтына түнгі 3-ке қадар. Ол сериаллар шул қадар көп. Оларының қойсы каналда нәрсе барғанын қадір бір гіне кішіде біліп бітірмей тұрғандар. Шуңа көре біз енді мұнша ташында да мына шул сериаллар ішлей башладық. Қадір сізге 3323 сериядан тұрған сериалның бірінші сериалын тәқдим етеміз. Ол «Не шешсең, шуны ұрырсың» деп атала. Сериалның авторы Омар Рамай. Режиссері Шәмси Зақай. Рольлерні башқаралар Ғамил Асқай, Искендер Мұтай, Рүстам Рахмай һәм башқалар. «Не шешсең, шуны ұрырсың» бірінші серия. Kızara çiğneler siz iken verdiler hediyeler ne güzel kızım ana Fazlası bulup bitken bitindi. Senin ne işin var anda? Matır kişilerine girecek koşuldu. Galstukta cümlü kişilerine gireceksin, ikidine mi hasret? Hırsan da, Brejnev koşlarına şokan bitimdi. Koydurdu beni. Karşı koyardırdın, işler harap bizden. Kursette bu bizim kız uzbaşlarımızga. Nerse bulan indi dağı? Nerse bulsan, mektepnin pis kabinetin şartlatka. Estağfurullah. Utkan atmalar ister, hem şartlatkanı yok. Bu bulay bulsa kimliğini şartlatabil. Okuduğu işlere verirse bulmaya mısın? Bulay şaşacağım lan. Bırak duram da. Bırak durma. Balanı bozamıtır. İrem Kurgir'e kadar ballarla. Koldurmaz mısın ya hakkınlara? Kurgan çok büyük kurgan. Balarla şudurup girek. İlah durum evi. Yadırsan sen. İyi tıkılırlarmış bu bile. Yaşka. Jokumayın da, bir daha jokuyuz. İpi bile su tapattın mı?
Sen narsa ışkındım bana. İpi bilet sütka juru yerler işimini yol. Sana yerler işi gerek mi? Ha, mina nastoyaşı yerler işi gerek. Tutup işli turga, mina tutup. Ha, eyleler aspanlığa. Oy, kaç. Eyleler aspanlığa. Nişe ipi yap çıkayım, nişe ipi. Bana mı bakma? Sen misiniz? İşiniz yok iken. Sana biraz zanıp vermediniz. İşler için kıymıyorsunuz. Kişi hazır işar kat iş tutuyor. Pırşınma. Kızı gerçekten yüklemler. Şuna kuymudur ya. Teşekkürler. Siz direktör neydi? Bana bir çortlatmagandır kafamı. Tanımadım onu. Liliya, ben seni tanıdım. Yaşakta kiçkine tügerekkine. Yani tuğlanganın o yiğit dağında motorlanganın. Liliya! Yok ben sizinle bilmeyeyim. Ya direkt başını işleteniz, Yok bilmeyeyim. Ben 1981 yıl İsine Çıralı May ayı İjinsk şehri. No, Liliya! Yaptırsan bak şey. Tugel. Başını işleteli. Başını işleteli. May ayında biz yemyeşil uler üstünde yemeğine çıkıp gülge. Şumurtlar şişe kata. Sanduğaçlar sayılık. Ne? Yeşil uler ne şumurt şişe. Salihcan çık. Salihcan kimliğiydi canım. Ben de kaptın yine paytaktadır. Tugel. Başını işlet, no? Başını işlet. Şundan biz şu yaşlıdan üstünden durduk. Ben de kiçkine gidiş kadar şıttır gelip şunu atlap çıkan şağında senin iteğin bir butakka legip iteğin but tübüne kadar zırtıldı. Elinde butumda konda çıktı, izi kaldı. Ha? No? Hudayım. No? Şakir. Şakir şu? Hudayım. No? Biliyorum. Sen bitin de kuptan gülgen kişi. Dişi Gülgen. Nişik bolsa. Abiler seni 9. yıldan tuttum çıkırıyor. Abilerim 9. etajdan tutup çıktılar. Hemen 5. kattaki kırbağına gelip kaldım. Aytem ana. Seni tutup atağa yürüp düştüm Oscar. Duvarget Saliha'mı yürümeyden birer kişi çıkıp düşmedi mi bunda? Düştü akıranın gövdesine tap gitti diye. Ne et alıp kayıt gitkenini hazır taptırırım. Abilerim isen bulsa. Abilerim bilen de raşşot yazar garip geldim. Ne olaydı lekay? Nişan yürüsün sen bunda. Sen şunda şumurt tübünde yatkanda ne derse dedim? Şakir'im, ben seni yaratam. Ben sana bir malay bile gitem. Ben balaga ozdum dedim. Bana 18 yılga var ozdacan kisegim. Men ulum artından kildim. Davay mena malayla. İzine düştü mü değil? Bir şey yamin. Bir din akşalmışsın. Balan üstürdüm yatsız sen. Men yapsızlık ocan kisegim. Men 18 yıl boyuna bir kimle eğlenmedim. Benim bugün bir kimim yok. Mene men bundan baylık topladım. Bütün baylığımını uluma kaldıram. 18'e kadar üstünü piştek ol. Mene kadir minanı altınga kumağımızımdan ulumla. Bütün baylığına bul. Anladın mı? Davay mena malayını men gitem malay bile. Nendi ulanlı. Kız tuttu bizden. Nişek kız! Malay bulurlar değişiyor mi? İşrap kız tuda! Değişiydi böyle. Sakız yazıp tutarım mı bana mısın de? Короче, мать, мне срочно бобы нужны. Baba холодильniktadır bak. Мам, я говорю, капуста нужна. Temiztesi de şundadır farinde. Мам, я говорю, ах, чай надо, деньги надо, быстрее Рустик ждет. Durma, kışı var. Kışı bile senleş başta. Здорово, мужик.
Endi mojik bo'lsin endi, qizim. Endi mojik bo'lsin endi o'zingga. Endi tiplar bo'lsin. Ey Xudoy. Ey qizim. Yating bo'lsin, yating. Это мой пахан! Мам, ты же сама рассказывала. Он был козликом, ты была козочкой. Вы скакали, и вот и я родилась. Ey qizim. Olay bo'lmadi. Ey qizim. Shokir abiyning mana shu kishining endi bir kun chog'i edi. Я тогда была ласточкой. Мы с ним летали. И долетались. Что, залетела, что ли? А твоя папа был козлом, остался козлом. Залетала бы senin işin barında. Zalitette değil bu bedene. Kumbira başladın, sinir yapsız. Bunları kırttuasız. Ey Kudayım. Koydun mu? Bombardı! Sen nerede ol? Mektepte birer kıyamasın, ha? Ne kişi var koya dolaşasın? Ne kişi var hala kişi? Işık mı değil mi? Sen misin? Ne? Etten çıkıp yürüne kişi kaldır, yeme. Sen dolaşmağız. Oldu. Пап, мама говорит, что он мой пахан. Pahan? Emin kim bulam? Она сказала, что ты козел. Ya kazol? Да. Sinlerse kızım, onun kazyolu Kanaş'ta. Ve şu Kanaş'taki kazyolundan ay sayın birer min aliment gelip dura. Ben puştuğum ama paytıp duram. Benim bunda Apolarım yatsız. indi kanaştan Senin okşar işin olmasın. benim kuzuşuna. Sana var mı durunuz ya? Yatsız Kuzuşuna içine kanaşlı. Kuzuşuna. Benden kalkşalı ve benim kuzuşu. Что за дела в натуре, а? Ты что, вообще опухлый, что ли, в натуре? Я там по подъезду 2 минуты таржу, в натуре, что за дела? Рустик! Ты пол этажа, кости тила, пол, да? Что за дела? Рустик, ты прикинь, у меня проблемы. Проблема? Ну давай, решать будем, давай, натуре. У меня 2 пахана. 2 пахана? Да. Ты в натуре, у меня уши не три. Когда я вот на зоне срок мотал, да, у нас на всю зону 1 пахан был. Пахан должен быть 1. Правильно. Иди сюда. Не трогай уже. Иди сюда. Ты давай, Malaylarına kırdı. давай, сиди, нахуй, давай. Не трогай. Сейчас, Толя. İşletesin. Ha, kisesin valla. Kuştu. А я тащусь. Это не твой пахан. Koşma! Koşma yanır malaylarını kırdım. Buyur bu malaylarını kırdım korusun onu. Böyle katıp bunu yazmışırayım mı? Тыныштыққа, инда гастрит мен ативішті түгіл. Давай, тыныштыққа. Вань, я тащусь. Вот твой пахан. Rahmet! 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 Rahmet!
Бәлки малай түгел, кыздыр дип, менә бит, менә алмаз белән эшкәртелгән, шин көмеш, киләле кызым, киләле, килә, бриллиант белән эшләнгән, менә алмаз. Вот это паха! Менә кызым, сиңа беренче күчтәнәчем, менә туганай, менә мондый алтыннар миндә сандыгы белән. 3 каттыр, 5 тизимемне бар. Üçüsü bir CD, anladın mı? Bütünüsü kızıma kala benim bu tembir kemim yok. Вот это пахан! Дядя! Можно я твоим сыном буду? Ben seni şoför etip alırım. Kızım bir. Әти! Kızım. Мен сені шундай ұзақ күттім. Ben de seni uzak küttüm kızım. 18 yıl. Karale, Туғаны, қоярсың. Нижникамскінің ең шап ресторанын инді. Ресторан Том! Таң ресторанына барамыз деймі? Таң атқаншы күжбалі кетеміз бар, давай! Нешешсәң шуны урырсың деген миниатюрабыз булды. Аннан соң аны икенче сериясе өлешеңә тигән көмешең иде. Өченче сериясе инде Агы-зыгы дигән тамаша булды. Безнең иң өлкән артистыбыз, шагыйрыбыз Камил ага Гыйльмулла. Театрыбызның атказанган артисты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Камил Асхадулла. Театрыбызның атказанган артисты Искәндәр Мутыйгулла. Театрыбызның атказанган артисткасы Ульяна Князева. Театрыбызның атказанган артисты һәм җырчысы Рөстәм Рахманкул Кызгынчинский. Театрыбызның атказанган артисткасы һәм җырчысы Лидия Ганиева. Спасибо. Театрыбызның иң яшь артисткасы Ландыш Салихова. Театрыбызның иң яшь артисткасы һәм җырчысы Гүзәл Кашапова. Һәм безнең иң яшь артисткасыбыз Албина Яхунина. Кич буе сәхнәдә, синтезаторда һәм баянда Альберт Абдулов. Һәм безнең иң яраткан операторыбыз Сергей Хорожев тау башында. Һәм дә инде бүген кич буе залда Барыс медиа операторлары. Театрыбызның җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Шамсин Закиров. Кадерле туганнар, без инде сезнең белән 1 апрельгә кадәр очрашмабыз. Анда инде безнең театрыбызга 20 яшь тула Ходай насыйп итсә, 2000 елның 1 апрелендә менә шуңа инде без сезгә тагын бер матур программа бүләк итәрбез. Әле тагын 3 көн безнең хастахана уйнасы бар. Инде гадәттәгечә без һәрвакыт тамашабызны үзебезнең театрыбызның гимнына әйләнгән җыр белән бетерәбез. Сез инде аны күбегез яттан беләсездер. Хәзер шул җырны бергәләп башкарабыз. Театрыбызның гимны. Ташы кызган таба койнар җилләр исә безнең күңел булар иде сезгә шифасы
Endi bu sizning so'nggi bu yilda 99-yilda ham shuncha 20-asrning eng so'nggi uchrashuvidir emi. Shuna ko'ra biz sizga 2000-yilda zo'r baxtlar kelsin deymiz. 21-asr umuman tatar xalqina zo'r baxtlar olib kelsin. 20-asrda bizga bolsheviklar avtonomiya berdilar. Qutishqish koloniyadan so'ng Rossiyaning. Endi so'nggi 10 yil ichida biz o'zimizni suvenir davlat deb e'lon etdik. Endi mana 21-asrda tatar xalqi o'z davlati bilan, o'z tili bilan zo'r xalq bo'lib yashasin edi. Bizning yangadan davlatimiz turg'izilsin edi. Tilimiz to'lsincha davlat tili bo'lib qaytsin edi deb 21-asrga biz shunday tilaklar bilan kiramiz. Eson sog' bo'ling'iz, baxtli bo'ling'iz, yangi yil bilan borig'izni-da kulib yashagiz. Chunki 1 minut kulu, elek biz aytadirik, 1 minut kulu 327 gram свежий baranitni alishtiradi. Baraniti 50 tankaga mingandan so'ng jama'a 1 minut kulu 373 gram свежий tovuq etini alishtira boshladi. Eson sog' bo'ling'iz, baxtli bo'ling'iz. В начале мая с Веры тур в Египет. Незабываемое прикосновение к колыбели цивилизации, загадкам фараонов и величию пирамид. На расстоянии вытянутой руки золото древних фараонов, таинственные глаза Нефертити. Круиз по легендарному Нилу на комфортабельном теплоходе с посещением Асуана, Эдфу, Комомбы и Луксора. Отдых на побережье изумительно прозрачного моря, прогулки на подводной лодке. Дайвинг и шопинг, ночные дискотеки и танец живота. Система «Все включено» в клубных отелях. Вылет из Казани 30 апреля.